Preden začnemo to današnjo zgodbo, najprej izjava o omejitvi odgovornosti. Disclaimer po domače in danes se glasi tako. Vsakršno ukvarjanje z napravami, recimo s klimo, radiem, navigacijsko napravo, seveda tudi s telefonom, pa celo prehranjevanje in tudi burno klepetanje, vse to so moteči faktorji, ki odvračajo pozornost od vožnje in zato ne sodijo na vozniški položaj. Pika. Oziroma klicaj. Ampak bodimo realni in poskusimo najti najmanjše zlo. Pravijo, da je najbolj varen način upravljanja z avtomobilom, z elektronskimi napravami, upravljanje z glasom. In jaz bi se s tem kar strinjal, saj to redno uporabljam. Call Petruška. Pa z glasom tudi pošiljam sporočila, kar med vožnjo. Send a message to my son saying, have you done the dishes? Your message to iStock Rojack says, have you done the Pa tudi dishes? predvajam glasbo, oziroma poslušam podcaste. Play Globalna vas. Playing podcast Global Navas. Včasih tudi kaj povprašam. How many kilometers is 89 miles? 89 miles is 143.23 kilometers. Moja najljubša korist pa je to, da si lahko kar med vožnjo, takrat, ko dobim neko idejo, skreiram zapiske v telefon. Create a note saying what size hole in tire can be repaired. Okay, I created a note. What size hole in tire can be repaired? In ja, seveda imate prav, tudi glasovno upravljanje je moteče. Ni debate. Ampak vsekakor je pa bolje, če imam jaz lahko telefon pospravljen v predalu in med vožnjo ves čas gledam naprej. Pa naj vam dam podatek, ki pravi, da avtomobilisti resnično menijo, da je prav glasovno upravljanje tehnologija prihodnosti. In the beginning, we were only 2 people doing this job, and by the end of the year, it will be a complete apartment with about 60 people, because this is basically the future. Glasovno upravljanje je seveda danes povsem drugačno, kot pa takrat, ko se je začelo uveljavljati. Takrat sem lahko rekel samo call Petruška ali pa redial. Danes pa lahko preprosto rečem thank you. No problem. First systems here in Audi had only 100-200 sentences that they could recognize. The present system will have 60-something thousands of sentences, plus add-on filling words, variations, synonyms and statistical elements. In the end, it will be millions of theoretical phrases a customer could say to achieve something. Spremenilo se je tudi to, da se danes z avtomobilom ni več treba pogovarjati po robotsko. Pa tudi današnji sistemi se ne rabijo navaditi vašega glasu. No, it's speaker independent. The very first voice recognition systems had really recording the voice of this user. You have to teach the system your voice, and then it can recognize you. This is 20 years in the past. No one does this anymore. The present system is voice speaker independent. It's even some sort of slang language, some sort of regional language. People with high voice, low voice, speaking slow, speaking fast, and so on. And this is, you don't need any training. Ta trditev je bila zame nekaj novega. Namreč do zdaj sem bil prepričan, da sta Apple in Google lahko boljša od avtomobilistov, predvsem zato, ker so naši telefoni našega glasu navajeni. Ampak ne, razlogi so povsem druge. Razlogi so v statistiki. Apple and Google are getting every day more voice data than the whole scientific community from 1960 to 2000 in 40 years. Because of million people with mobile phones doing million sentences per day speaking. There was an exponential growth of voice recognition because of just millions and millions of people using it every day. In seveda se poraja vprašanje, ali bi se avtomobilisti lahko dokopali do tega znanja. No, of course not. They don't want that. This is their basic knowledge, the core of their business. They will not give it to us. We are using presently the Cerence, formerly known as Nuance, which also has 30-40 years of experience there and has big databases, and they are selling their data to customers like us. Naše pogovore je torej možno kupiti. Ne sicer pri najboljših, ampak
A je tekma res odvisna od tega, kdo bo kupil boljšo bazo? The technology in all the other cars, it's basically very much the same. There is no big difference because the market of voice recognition is a small market, especially the market of car-related voice recognition. So the technical background of Mercedes, of BMW, of us, of VW is very close together. It's mostly, it depends who brings the next update of his systems. That will be the one who has the newest systems. I don't know how to say it in English. Everyone is cooking with the same water. In če razvoj poganja konkurenca, kje so pa potem takem sploh še možnosti za razvoj, za konkurenco? In former times, recognition rate was a problem. 10 years ago, 15 years ago. But today, recognition is not a problem anymore because of this giga and petabytes of data. The present problem is what to do with this recognition. Present interesting area is the assistant part, how to do it, how to present it, how to help the customer with his daily demands. Torej, kakšne storitve ponuditi vozniku med vožnjo? Kaj mu prodati? To je tukaj vprašanje. Hkrati se v tem vprašanju skriva tudi odgovor, zakaj glasovno upravljanje tako zelo zanima giganta Amazon in pa njegovo glasovno asistentko Alexo. In skrajni čas je, da nastopi glas razuma. Tudi glasovnemu upravljanju bo slej ko prej treba omejiti pooblastila. In če ne drugega, prav glas razuma je bil tisti, ki je glasovno upravljanje sploh postavil v ospredje. Since the system itself can grow bigger and bigger and can do more and more with this touch screen, we should not do everything we can do because of safety. In a driving car, some features will be blocked, either by haptics. The importance of the voice recognition will grow because of driver distraction. Mobile phone just wants to pull you on its screen. We want to do the most features we can do just by voice only. Maybe that you have a short glance at the screen if it's right and say, okay, number 2 is correct, but it's only less than 1-2 seconds. More we don't like, because with speaking you can still see the street. Imate dovolj angleščine? Ja, tudi mi bi veliko raje govorili slovensko. Pa poglejmo, kaj bi bilo potrebno narediti. No, da imajo avtomobili slovenska navodila, to je tako ali tako že nujno. Ampak, da bi imeli tudi vsi avtomobili slovenske menije, no to bi bilo pa še potrebno uzakoniti. Še vedno pa bomo v zaostanku, če ne bomo imeli tudi sistemov, ki nam bodo omogočili, da bomo lahko z avtomobilom govorili po slovensko. Ampak potem, ko bomo te sisteme dobili, bo pa na nas Slovencih, da bomo poskrbeli, da bodo vsi ti sistemi tudi uporabno delovali. Ampak vse zdaj že veste, vse je odvisno od podatkov, od tem, koliko govorimo mi v štajerskem dialektu, primorskem, dolenjskem, koliko v slengu. Vse je odvisno od tega, koliko bomo mi Slovenci z avtomobili se pogovarjali, govorili. Ampak ne stresne zadeve. Seveda najprimernejši za upravljanje funkcij med vožnjo. Med postanki pa bodo še vedno koristni veliki zasloni, a la Tesla, za igrice recimo. Seveda bodo slej ko prej prišli v igro tudi ogromni zasloni za gledanje filmov. Seveda, ko bo prišla na vrsto avtonomna vožnja. No, mi smo jo že okusili, poglejte.